Na zgarištu kineske robne kuće u Obrenovcu upravo je pronađeno i drugo telo, saznaje Beograd na Blic na licu mesta. Podsjetimo, ranije danas pronađeno je prvo telo, a nakon identifikacije na licu mesta utvrđeno je da se radi o Valentini Limić, radnici tržnog centra. Podsjetimo, stravičan prizor izbio je prošlog četvrtka kada je u potpunosti izgoreo ceo objekat veličine oko 600 metara kvadratnih. Odmah nakon požara dve žene su prijavljene kao nestale. Jedna je Valentina Limić, čije je telo pronađeno jutros, a identifikaciju na licu mesta obavio njen suprug. Druga žena za kojom se tragalo također od ponedeljka je Svetlana Petrović. Ona je nakon pregleda u domu zdravlja vratila u ovaj tržni centar, tako da se pretpostavlja da je u trenutku požara bila unutra. Njena porodica danima je dolazila na zgarište čekajući vesti o tome kako potraga napreduje. Tako je njen sin i danas bio ovde, a nakon što je pronađeno prvo telo, izjavio da je siguran da je i ona unutra, jer nema gde drugde da bude. Znamo da je ušla unutra posle odlaska u dom zdravlja, samo da i nju pronađu, rekao je on ranije danas za Blic.